Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Babu taswiyati sufufi utawi kiku bab nerangaken ngelurusaken pira-pira barisan dalam salat yakni. Utawi iki kubab nerangaken ngelurusaken pira-pira barisan tegesing dalam salat. An Anasin saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an qala dawu sapa Sayyidina Anas bin Malik qala uqimat den jumenengaken ditegakkan dilakukan apa as-salatu salat apa as-salatu salat fa aqbala mongko madhep alaina ing atase kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam madhep biwajihi kelawan wajahe Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aqimu jumenengono sapa sira kabeh jumenengono sufufakum ing pira-pira barisan sira kabeh wa tarasu lan padha ngerapetaken sapa sira kabeh. Fa inni mongko sak temene ingsun iku ara weruh sapa ingsun kum ing sira kabeh min wara'i dhahri saking burine geger ingsun. Aqimu jumenengono sapa sira kabeh sufufakum ing pira-pira saf utawa barisan sira kabeh wa tarasu lan padha ngrapetena sapa sira kabeh. Ngrapetna nggih tegese tenggene saf. Fa inni mongko sak temene ingsun iku ara weruh sapa ingsun kum ing sira kabeh min wara'i dhahri saking burine geger ingsun. Riwayat dari Sayyidina Anas ibn Malik. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah satu sahabat atau sahabat Bilal bin Rabah saat beriqamah hendak melakukan sholat, maka Nabi SAW berbalik dan menghadap kepada kami, kata sahabat. Fa'aqbala alaina Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi ini melakukan sholat at-takbir, fa'aqbala alaina, Kanjeng Nabi langsung menghadap dekat para hadirin seajamaah. Kemudian
Nabi SAW bersabda, qimu sufufakum wa tarasu, rapatkanlah dan luruskanlah shaf dan rapatkanlah, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari balik punggungku. Nika hadits nika menjelaskan tentang perintah di dalam meluruskan dan merapatkan barisan di dalam melakukan sholat. Jadi perintah yang dalam hadis, dalam syariat agama meluruskan dan merapatkan barisan sholat ini sangat ditekankan. Saking pentingnya sampai Nabi bukan hanya bersuara tapi membalikkan badan. Faqbala alaina, ngedep Kanjeng Nabi ini pelajaran yang bisa kita petik, kita ambil faedah. Yang pertama, bagi imam dianjurkan untuk mengingatkan jamaahnya agar supaya merapatkan dan meluruskan barisan. Dengan cara bagaimana? Tidak hanya cukup hanya berbicara, tapi menoleh, menghadap kepada makmum. Karena Nabi nggak nikah. Bila sholat Kanjeng Nabi ada buah, qimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Rapatkan, luruskan barisan kalian, sesungguhnya aku dapat menyaksikan kalian semua ini dari balik punggungku. Jadi tak usah nyongok sepion Kanjeng Nabi. Temo deki ke masih tak lurus itu sahabat ini betul-betul menghindari perselisihan shaf nih. Sangat-sangat menghindari daripada shaf-shaf sebenggang nih, sangat dihindari karena Nabi menyaksikan betul secara persis. Sebagaimana kulit sambian neka melihat dari depan, dari muka, Nabi bisa melihat dari balik punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Neka mu'jizata Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki banyak napa khususiyah, kekhususan yang dimiliki oleh Nabi yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Kini ke diantara bisa menyaksikan apa yang terjadi di belakang punggung beliau. Jadi budir terjadi Kanjeng Nabi ini kone. Coba ada sahabat saya selisih barisna, pada saya kosong barisna. Kanjeng Nabi tetap ngedep. Aqimu sufufakum wa tarasu, luruskan barisan, rapatkan barisan kalian. Fa inni arakum min wara'i dhahri, karena aku dapat menyaksikan kalian semua dari balik punggungku. Yo takongku sahabat. Tentang salerek tak lerek senika. Aja tahu Kanjeng Nabi jeung tela ketengal ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki termasuk bektoh pedek ben orang kafir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka beda sayembara barang siapa yang dapat membunuh, barang siapa yang dapat menemukan dan membunuh Nabi akan diberikan imbalan yang sangat besar. Pedek Kanjeng Nabi oneng cek pedek nih kah dari budi nih kau oneng. Jadi budi neng budi nih Kanjeng Nabi nih kah enggak neng yade persis pun, tanpa menoleh, tanpa melihat ke belakang, tanpa ada pemberitahuan dari siapapun. Nabi nggak onengin apa yang terjadi pada bingking dengan nikah hadis. Fa inni arakum min wara'i dhahri, karena aku dapat melihat kalian semua dari balik punggungku. Aneka kekhususan, kekhususan saya kandi Gusti Kanjeng Nabi. Banyak kekhususan Kanjeng Nabi ini banyak. Lam tahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani bi khalfihi ka'amami ru'yatan thabatat wa la yura atharu bawlin minhu fi alani
Bikhalfihi ka'amamin ru'yatun thabatat wala yura athru bawli minhu fi alanin wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yara dhilluhu fi syamsi dhu fitani. Ini khususnya Kanjeng Nabi. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi selama hidupnya tidak pernah mimpi ihtilam, mimpi metumani, tidak tahu selama hidupnya. Karena napanya mana ihtilam nih kah, mimpi keluar mana nih kah adalah bagian dari godaan setan. Wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani. Selama hidupnya Nabi belum pernah angop, tak pernah awai Kanjeng Nabi. At-tatha'ubu minasyaitan, karena orang awai ini ke dari setan, sedangkan setan ini ketakok ke Kanjeng Nabi. Min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasani. Semua binatang tidak ada yang lari dari Nabi. Semua binatang, semua mendekat kepada Nabi, baik hewan yang jinak ataupun hewan yang buas, semua tidak ada yang lari dari Nabi. Ada seburu dari Kanjeng Nabi, aparak kapi, asemak kapi dekat Gusti Kanjeng Nabi. Wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Selama odien Kanjeng Nabi tak pernah rasanya tengga lalat. Lalat tak pernah menghinggap dekat badan socene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maneka kekhususan Gusti Kanjeng Nabi. Nah nika saya pada bareng keterangan nika. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun thabatat. Apa yang ada di belakang Nabi ka'amamin, seperti di depan Nabi, ru'yatun thabatat, persis yang di belakang Nabi sama dengan apa yang ada di depan Nabi, pada tak usah sepion, tak usah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yura athru baulin minhu fi alani. Dan setiap kali Nabi seni napa akame, tak pernah rasanya beda bau kencing, bau lasing tercium terhendus dari bekas-bekasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fitani. Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya tidak pernah tidur walaupun matanya beliau mengantuk, medem. Qalbuhu la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Walaupun mata mulia beliau dipejamkan oleh Nabi, merem Kanjeng Nabi, qalbuhu la yanamu, tapi hatinya tetap muraqabah, selalu atikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khususiyah. Bi khalfihi ka'amami ru'yatun thabatat. Apa yang ada di belakang Nabi ini sama dengan apa yang ada di depan Nabi. Nah, ini khususiyah saya kandik Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Dari hadits nikah bisa kita ambil pelajaran pertama, bagi imam hendaklah memperhatikan, disunahkan bagi imam memperhatikan barisan makmum. Cek jegideg cek nengeneng. Amunye mun sampian tak bisa ngedep karena orang napanya mana orang asolat tane kan kipada bareng orang perang. Sufufuhum fil qitali kasufufihim fil qital. Barisan mereka para sahabat aneka muna salat persis ingat barisan perang. Masa barisan perang gang benggang? Barisan perang ini rapat. Pimpinan perang imam harus mengingatkan, awas hati-hati loh, sini ingat derma apa nyamana pimpinan perang mak enggak de prajurit tuh. Cek keman tadi imam. Pelurus berapat.
Nggak perang kok. Senga tetoha aja. Nekak jam ampun setengah 4 ngepas tetoha aja mon maengak deh dia. Jadi mon maengak nih kepeteges. Pelurus. Cek sampai beda si benggang, congok. Barisan dari depan, dari samping ke samping. Budi tengah. Paenga moninis bata saki bodoh budi ki bodoh selalu penga awas jangan sampai ada tempat furjah benggang yang mempersilahkan setan untuk masuk di tengah-tengah kita. Wah, setan nih kak masuk ke tempat sela-sela orang yang sholat nih kamu beri sebenggang setan masuk sah. Maka orang yang saya tak merapatkan barisan ini berarti memberikan kesempatan ke setan, memberikan celah untuk masuk di dalam sholat. Makanya sholat bersama ini sekarang kadang kerepot. Suruh maju tak gelem. Nyorokan jeneng maju. Ane mun bodo sombongan nang ada kaki. Mun sombongan minta ada, mun suruh abojong. Kadung istiqomah beri budi, istiqomah aja beri ada, istiqomah beri tengah, pikir cakap kalau kayak nyander apa bulan, ya. Dalam perintah lain Nabi SAW bersabda, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuh min tamamis shalah." Nikah hadis nikah. Rapatkan barisan kalian, sesungguhnya merapatkan barisan, meluruskan barisan adalah kesempurnaan daripada sholat berjamaah. Kula semua nyocot, Pak. Ngimamin ke semua nyocot. Baca atau lek ke budi. Kosong, kurang rapat, maju. Awas. Saya yang kecil, saya naik kene, belajar khusyuk. Bersiwak walaupun dengan ujung pakaian. 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nikah. Jangan membuat barisan kecuali barisan yang di depan sudah penuh. Karena percuma atau oleh kencana berjamaah sambian. Kanto kita boleh budi nggak baik boleh. Tengah nomor 2 kita boleh budi nggak baik boleh. Apa belum berjamaah? Ya walaupun pada sebagian hanya tapi neka pendapat yang sangat lemah tetap mendapatkan fadilah berjamaah yakni pahala 27 derajat, akan tetapi tidak mendapatkan pahala keutamaan dari soft barisan. Ini cuma pendapat saya sangat lemah. Saya kuat adalah tak oleh gencerna sholat berjamaah, mau tak meluruskan barisan sholat. Ya harus nikah. Maka namun neng Masjid Jami Al Anwar Kota Pasuruan, nikah beda polisi masjid nikah khusus ngatur barisan. Timun beda barisan saya kosong, jangan sholat, panggil. Kadang seret, suruh maju. Ini penting nikah. Kenapa? Karena orang kadang tak paham, atau sengkah tak kenceng, padahal nikah penting di dalam sholat nikah. Merapatkan barisan, meluruskan barisan adalah kesempurnaan sholat berjamaah. Berarti tak sempurna sholat berjamaah. Nah, nikah. Dalil bahwa dianjurkan bagi imam untuk menoleh sebagaimana Nabi SAW melihat jamaah dengan badan, dengan membalikkan badan. Padahal umpama Kanjeng Nabi ini kata atoleh Pak, tetap aciling ke kiblat. Aneke di belakang Nabi sama dengan di depan, tapi Nabi tetap acil atoleh. Ningale deka jamaah nika. Perhatikan betul, bedesi tak lurus pundan, yang tadi Kanjeng Nabi pelurus. Kanjeng Nabi ki atoleh. Ki ngabes, ki ningale. Padahal umpama Kanjeng Nabi tak atoleh, pakun arah kiblat ketinggal Rasulullah SAW. Nah, menunjukkan apa? Disunahkan bagi imam memperhatikan dan menghadap kepada makmum. Ini kenyaman atas syariat ini kenyaman. Ancaman bagi seseorang yang tidak mau merapatkan dan meluruskan barisan. Nabi SAW bersabda, la tusawwunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Sungguh luruskanlah saf barisan kalian, atau jika tidak Allah akan benar-benar menimbulkan perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Caranya dalam sholat tak kelem akor,
Dalam sholat tak gelem rukun, dalam sholat tak gelem bersatu. Dari kamat roh kuat agama nika. Sholat bi tak gelem rapat, ya jaga perang gini kok. Ngaro merapat barisan sengkah, berjamaah sengkah. Lamun sholat berjamaah pun tak gelem nang yade. Jumatan ya dengan ki imam kado. Oh sabihis tenang ki. Polan sabihis ki jauh. Ki abid. Tadi can kanjeng Nabi darama. Mon beda orang tak meloros barisan nikah, tak merapatkan barisan. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menimbulkan di antara wajah-wajah kalian. Lah tak gelem akor lah. Nah, mangkan nujuaki orang yang sholat berjamaah ini ke rukun, Pak. Orang yang sholat berjamaah ini kan berarti rukun, setetangkeen, sebeleen, rukun. Isokor beda makmum ngocam bian makmum sebaris berempat orang sepolo sau sufufakum nero Mekah nero Sudes sau sini kamu di Mekah sau sufufakum wasuddul khalal bacaan Masjidil Haram wa duaan iya mah makmum sau pelurus cong eko pelurusnya bisa apa coba duaan bi mama ya tambah makruh kalau saya imam ngelebih bisa betal ya dan TV ini orang Makai mama kayak gua dua kok imam sudah saya cong gua dua pelurus nih bener imam tempat imam segila mon banyak suara pelurus Jumatan maji busro cak mas lemes maji pelurusnya maji cek lemes sama maji pelurus petekes maji iya cek sarkasal pelurus cong cek sini pedang biko cek cek sarkasar aja ngancam apa kimon aja talam lurus nge bebedung maji lesan mesan toman nge jajal nge lurus nge pebiar kok ya. Nah, ini penting neka. Kemudian neka harus diperhatikan soft dalam napa sholat. Walaupun tak banyak tapi disunahkan apa pundak neka semak, kemudian napa mata kaki dengan mata kaki neka semak. Tak harus cak jerekang perapat. Sekian beri kesempatan ada orang lain untuk masuk. Monggo mereka maju. Perhatikan aku nikah. Karena banyak orang saya menganggap enteng nikah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aqimus sufuf wa hadu baina manakib wasuddul khalal. Luruskanlah saf-saf kalian, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, isilah bagian yang masih renggang dan kanjeng Nabi wasuddul khalal. Jangan sampai apa? Renggang sampai benggang di dalam sholat nikah sampai kanjeng Nabi ini kan yang akhir hadis ini kelanceng waman wasala soffan wasalahullah barang siapa yang menyambungkan barisan artinya tak ada kebenggangan antara makmum nikah lurus nyambung ya barang siapa yang menyambung soft maka Allah pun akan menyambung yakni dengan memberikan rahmat kepada dia sampung barisan ni ada semeka berarti sampai nyambung ke Gusti Allah jurusna waman wasalahu waman wasala soffan wasalahullah barang siapa yang menyambung barisan berarti menyambung kepada Allah artinya orang ini kegempang oleh kebelesan kasih sayang dari Gusti Allah waman qata'a soffan qata'ahullah barang siapa yang memutus barisan kita rampung kita penuh ngebaik oleh barisan putus sampean qata'ahullah berarti sampean memutus dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya karena genjerna raja, fadilana raja, maka konsekuensinya ya harus seperti ini. Kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, pahala yang sangat besar dengan merapatkan barisan. Jika tidak, ya ancaman demi ancaman. Ya, bisa perselisihan terus di antara umat Islam mereka. Mau di dalam sholat dia tak bisa akor kok. Tak bisa rapet, tak bisa lurus. Ya. Nah, ini pentingan apa?
merapatkan, meluruskan salat. Nika perintah dari Nabi SAW untuk mengisi bagian shaf yang masih kosong, perintah untuk bersikap bersikap lemah lembut ketika mengatur barisan. Mungkin pelemah lembut. Walayyinu bi aidi ikhwanikum, cok moro langsung tarik kalak tananga keng laona tu maju kok tak lem maju cok sini ka ya mula tak lem cara halus maji sentem mare lem tulim beri oh, maju kompe soe sekali ya. Jadi ki imam nika, imam harus imam nika. Mun ki bade kosong cak takbir kada. Maju. Ini kan repot ta suruh maju tak gelem. Repot orang nika. Wah moro tambah nyorot, suruh maju tambah nyorot. Reng buduh. Ibadah kini kena tambah ngeruwet teh. Apa turun ngatur orang? Lah turun ngatur orang. Apa cani imam sing ngatur tak lem yatur siapa yang berjamaah tanang orang bilang tak ada yuk dayon dia ko kon imam aja kon dia aja moro semua cek nyocot aja ko dah repot masuk reng dablek je ya hati-hati ya jadi sampean ki sini ka Pak jadi mau napa jeng terus saya pengkira ki kala penjara lah maju cuma karena kene saya mundur, saya kene suruh nang budi bay, saya lebih tua saya beda yade, neka aturna saya neka, nanti mon kene kenean saya sabe yade, repot ta, saya tua kalau habis saya kere, saya aden karena kene, saya kamat saya pojian karena kene, saya pojian karena kene, saya kamat karena kene, saya tua mah itu, cuma kene aden, nyus stop lo kada si aden, kene kapi setia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kucing setu ada si ada. Repot. Ya paham nih kan ki? Jadi perhatian kiongku nih khusus bagi imam. Ya. Kanjeng Nabi nih walaupun ketengah budi nggak ada tapi atole kok. Anu tuaki nih penting saking penting. Ya menurut mau ketetel masih manfaat. Cek biasa aki ngebai barisan. Ya cek biasa ngebai barisan boleh kecuali barisan pertama nika napanya mana ki bisa kenengin kecuali beda labeng masalah sebelah kanan beda labeng bete orang daerah dejena masjid mun lebo dari kasah tak bisa beda pagar harus lewat sini berarti cek kenengin karena kebet lebet jalan tak masalah mun nggak nikah justru sampai nyompet jalan nika berarti orang sehingga tak bisa lebet ya tak cek kenengin senika. Ala kulli hal nikah sangat penting diperhatikan bagi imam khususnya. Jadi nikah adalah kewajiban bagi imam, tanggung jawab bagi imam ya kuaku. Ya mentak ngelakon nggak nikah, sing imam rasa tahu, ben si andi otoritas dalam perintah nikah, hak sepenuhnya di imam untuk mengatur nikah. Bagi imam nikah kewajiban. Lah makmum harus gelem yatur, mau tak gelem, cak tahu satur ngatur, ya cak bejeng berjamaah kayak biti biar tak gelem itu atur. Karena tibi, kok dina, boleh cak ote, repot. Yang untuk muka detail masih manfaat. Nah, babu ju'ilat lil ard babu ju'ilat lil ardi masjidan. Napa nih babu ju'ilati li al-ardu masjidan wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، ما للكتر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا يا علماء بالخير ونوفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون بالرضا منك. للكرام صرفا وعلى الصحب، اللهم اهدنا بهداك ولا تولينا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، فحسبنا الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا، وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبار خصوصا، ثم إلى أهل البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أهل البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى كافة الأولياء والشهداء والصالحين، ثم إلى أرواح علماء المحدثين والمفسرين أينما كانوا، وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر، خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وابن عبد الله وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لي بعلوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وساسنا الشاذلي، وثم إلى أرواح المؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري، ثم إلى أرواح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس، قطب الباهر الجميع بين عالم الباطن والظاهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخيه طاهر، قطب شرق البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زنهبشي، قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفرهم، والمقدم الثاني عبد الرحمن السقا وأولاد عمر مهضر وإخوانه، والحبيب عبد الله وقطب الواضي الحبيب عبد القادر محمد جدة، ثم يقول حبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي، ثم إلى الحبيب علي كويتان وحبيب محمد بن دار الحداد، ثم قد بالغاث الحبيب أبو بكر محمد قرسي والحبيب شيخ بطوفوتي والحبيب عبد الله حداد بان والحبيب حسن بهرون والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن حسين سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن حامد تنقل والحبيب مسلم بن هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار ومحمد الهدار وأصولهم وفرهم، ثم إلى رحيكي هجي جاسم نور سالم وزوجتي وكجي هاشم رافع وزوجتي وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما، ثم إلى الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله، إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفع
يشفي مرضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا واعية وعملا تقبلا وعلوما نافعة، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم، وعلى من أسلف أصال مثل جلسة نويناه، وعلى ما طلبوه طلبناه، وعلى ما قصدوه قصدناه، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. قالنا من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. صلى الله عليه وسلم.